bekim. Ağladı beşikim, başım yiyip terzim ettim. Keremet aymağı celbirep dursun bayrağı. Bulağın taşarıp bulbulday sayrağın. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım. Bilinmin bir özüngde ırız bakım, özünsüz atmaytanım. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım. Gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Mekenim ederim, ıyıksın anı sezemin. Tübölük saktay biz, düşür büy büyük çelegin. Bari biz bul tapta, barkındı sezmey dursak da. Kemit beybere biz, gelecek urpaka. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım. Bilinmin bir özüngde ırız bakım, özünsüz atmaytanım. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım. Gerek bir özüngü ardayım canım, aya baytam çıkanım. Benim aldın uyam, bakıtımday duyam. Uça bir obolo, bardığı oğolo. Kırgızistan'ım. Bugün 1 Eylül, 31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık etkinliği, 30. yılın kutlama etkinliğinde Alanya'dayız ve ertesi günü Alanya şehir turunu yapıyoruz. Bu etkinliğimiz, dünkü gerçekleşen etkinlik, Alanya Belediye Başkanlığımızın işbirliğinde, başta benim temsil ettiğim Irak, Akdeniz ve İslam Ülkeleri İş İnsanları Derneği, kısaca Irak İşler ve Tüm Hataylılar ve Hatay Dostları Derneği, kısaca Tüm Hatayder olarak önderlik yaptığımız bir proje. Bu projemizde başta yurt dışında Kırgızistan ve Moskova'da bulunan 4 tane vakfımız ve Antalya merkezde Alanya'da bulunan 5 tane derneğimiz, sivil toplum kuruluşumuz destek vermiştir. Özellikle Antalya, Türkiye dışında bulunan vakıfları bize koordine eden Asol Moldok-Matova'ya ve Islıkgöl Forum Vakfı'na ve diğer vakıf Mira Hanım'ın temsil ettiği, şu anda kusura bakmayın soyadlarını hatırlayamadım, Mira Hanım'ın temsil ettiği kültürel ve yardım içerikli bir vakıf. Ayrıca yeni kurulan yine Asol Hanım'ın koordine ettiği Yılın Kadını Vakfı. Bunların Antalya'da, Alanya'da Kırgız vatandaşlarının yanında olmaları, kendi kültür ve geleneklerini taşımaları için her zaman her yerde destek vermeleri Kırgız toplumu için önemli bir hadise. Tabii biz de
Antalya'da ve Türkiye'de yaşayan Kırgız toplumu ve Kırgızlarla birlikte hareket eden buranın yerleşikleri olarak bize ayrıca güç vermektedirler. Biz dünkü etkinliğimizde biliyorsunuz 1991 yılında sadece Kırgızistan değil, yine kardeş soydaş komşu ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan da bağımsızlıklarını kavuşmuşlardır. Biz bunların hepsinin 30. yılını kutlama amaçlı bu toplum derneklerinin de etkinlikleriyle yanımızda olmalarını ve bunun desteklerini gördük, gösterdiler. Hatta adı İran Derneği ama başta yöneticisi ve çoğunluğu İran'da yaşayan Güney Azerbaycan Türklerin oluşturduğu toplum üyeleri arkadaşlar da yine Kırgızistan bağımsızlığıyla beraber birlikte olduğumuzu, bunun yanı sıra Alanya ve Türk toplumuyla kaynaşmak, sevgi ve birlikteliği göstermek için ta Antalya'dan kalkıp yanımıza geldiler. Bunlar hepimiz için bir gurur verici hadise. Ama bizim için önemli olan temsil etmeye çalıştığımız, başta temsil etmeye çalıştığımız Kırgız Cumhuriyeti ve Kırgızistan toplumunun ve buna sahip çıkan buradaki yerleşiklerin bu işlere önderlik yapması, sahip çıkması. Biz bu konuda da bize destek veren, halen yanımızda olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu arada yine bizim Antalya ve Alanya'dan destekleyen Kırgızlı sanatçılarımız da yanımızdalar. Başta Angelika Hanım kendini kısaca bir tanıtsın. Саламатсыздар бы, баарыңыздарга салам жолдойбуз. Биз Аланянын эң мынакей бийик чокусунан жетейин деп калдык. Бул жерге мен Аланияга келген сайын ушул кооздукту көрүп бир эрбүү алып кетемин. Жанымда болсо мынакей кечүүнүн концертте баарыбыз көргөндөй эле булбул үндүү биздин мекендешибиз бар экен. Буюрса мен өзүмдүн дагы Бактуулайым реалити долбоорум бар. Сиздерге белгилүү болгондой. Мына ушул көрсөтүүгө да камтып кетебиз. 9 баланын бактылуу апасы катары. 9 баланын баардыгын бөтөн жерде мынакей Туркияда багып, карап, ак эмгеги менен эмгектенип жаткан учуру өзүнүн таланты менен, жөндөмдүүлүгү менен жашасын. Айтор биздин мекендештер кайсыл жерде болсо дагы балдары менен аман болсун, ден соолукта болсун. Анан мекенибизге сөзсүз түрдө бир жакшы жаңылыктар менен кайтып келелик. Буюрса. Kenan Bey'e razıçılık bildiririz. Sebebi buna uşul insan barımızın başımızda biriktirip, bizde birbirimizle tanıştırıp, ama diğer Kırgızlar da birbirimizle tanıştırdık. Karağızlar işi. Belki Kenan Bey bolganda geçen gün bayramda biz çoğut görgönörde biz tanışpay kalmalıyız. Buyursa gorizontlar kengeyip atıp, biz bolsa mınaki uşul Supara'nın görüşleri bilen birgelikte dünya yüzü boyunca Bактуулайымдарды da gösteririz. Rahmat sizlerge. Şimdi de Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин көрүүчүлөр, мекендештер, ардактуу туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн биз Супара каналы менен биргеликте Алания шаарындабыз. Мына өзүңүз көргөндөй эле желегибизди желбиретип Аланиядагы бийик тоонун үстүндө турабыз. Көчө күнү биздин эгемендүүлүгүбүзгө арналган жакшы концерт чыгармачылык кечебиз болду. Биздин жаныбызда Анжелика эже, Kenan Bey жана Супара каналына өзгөчө рахматтарыбызды айткыбыз келет. Рахмат биздин жаныбызда болуп, биздин кыргыз мекендештердин бияктагы тагдыры жашообуз жөнүндө ойлонуп, ушу бизди тартып, жаңылыктарга чыгарып, өз мекенибизге кабар жеткизип, ушундай биз жөнүндө биз менен кошо биз үчүн иштеп атканыңарга рахмат. Жалпы кыргызстандыктарды майрамыбыз менен деп куттуктайбыз. Буюрса 30 жылдыкты мынакей Аланияда өткөрдүк. Эмдиги жылы болсо дагы мына ушул Туркия мамлекетинде болотпу, же көрүп жаткан, сиздер жашап жаткан жерде болотпу? Айтор мунун баардыгын Кудайым белгилеп койгондур. Бирок 40 жылдыгын, 50 жылдыгын, 60 жылдыгын айтор чексиз эгемендүүлүгүн, чексиз цифраларды белгилейли. Кыргызстаныбыз бар болсун, жашасын. Şimdi yine Kırgızistan'dan bu etkinliğimize renk katan, heyecan veren güzel danslarıyla Kırgızistan'ın
gelişen, büyüyen Kırgızistan'ın eğitimli, disiplinli bir bu sanatı da icra ettiğini çok iyi gösteren kardeşlerimizle bir aradayız. Grup temsilcisi Azize Hanım da sizlere takdim etsin. Teşekkür ediyorum. Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар, баарыңыздарга салам жолдойм. Алыскы Аланиядан бул жерге биринчи жолу келип атабыз. Сезимдерибиз эң сонун. Бул жер чынында керемет жер экен, эли дагы керемет, жери дагы керемет. Ошондуктан бул жерге бизди чакырган эң биринчи Кенан бейге, жана ошондой эле биздин сулуу сон айымыбыз Назира эжеге чын дилимден рахмат айтмакчымын. Анткени булар ушул сонун фестивалды, ушул нерсени баарын уюштургандар да ушулар, ысык бизди жылуу тосуп алган да ушулар. Андыктан терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле биздин Кыргызстандагы жетекчибиз Света эжеге дагы чын жүрөктөн салам айтып кетем. Света эже, Мира эже, сиздерге да терең ыраазычылык. Силер уюштуруп биз ушундай сонун жерге келип турабыз. Бардык кыргызстандыктарга кааларым тынччылык болсун, бакубат жашоо болсун, ден соолукта бололу, бар бололу. Чоң рахмат. Кыргызстан Кыргызстандан келген бийчилер тобу. Бермети элдик бийчилер тобу. Караколдон келдик. Алания шаары өзгөчө кооз экен. Аябай кооз экен. Биз жыл сайын Түркия мамлекеттик фестивалдарга келебиз. Ар кайсы шаарларында болдук. Анталия, Стамбул, Бурса, Спарта. Бирок Аланияга биринчи жолу келип атабыз. Рахмат. Ушундай фестивалдар улам болуп турсун, эки өлкөнүн ортосунда ынтымак улам бекемдей берсин демекчибиз. Жалпы көлдүктөрдүн атынан, кыргызстандыктардын атынан сиздерге Аланиядан ысык салам. Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кыргызстаныбыз дайым өнүксүн, алдыга умтула берели. Алга Кыргызстан, жашасын Кыргызстан. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргызстандан келген кыздар, бийчилер, таланттуулар. Кыргызстан!
Кыргызстандан келген коноктор экен, эс алып жүрөт экен. Саламатсыздарбы, өзүңүздөр таанышканга келиңиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, биз Алания шаарында эсеп атабыз. Кайсы жактан келдиңиз Кыргызстандан? Кыргызстандын Бишкек шаарынан келебиз. Мен бүгүн менен бааны токтойм. Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Ийгиликтерди каалайм. Ал тилегөтүн Кыргызстанга, кыргызстандыктарга салам жолдойт. Кыргызстанды сүйөбүз. Кыргызстан ар дайым жүрөгүбүздө. Алания шаарында көргөлө келдик. Эс алыңыздар көңүлдүү өтсүн. Restaurazione derevo noviglia, derevo settina stari, originala я. Это оригинальное дерево старое, а вот это уже новое. Старое. Реставрацию сделали, старый дом, Я. старые стены. На деле 4 поколения есть. Поколения. Старые жители здесь похоронены даже. Да. Traditional dom. Летом прох. Она прах хлопная. Потолок высокий я. Потолок высокий, стен узкие. Он зимой жарко я. Потолок низкий дом я. Старые вот стены. Вот здесь, допустим, семейная комната для чая, кофе. Ага. Здесь потолки низкие, чтобы зимой было тепло. А здесь потолки высокие, чтобы летом было прохладно. То есть это уже архитектурная задумка такая была. И соседние комнаты для сына, для невестки. Evet, bir eski zaman evi. Aşağıda Внизу есть кухня. Ona civetna ya inşaat olsun. Civet, Gostinyanın spalnya, birkaç pistolet mesela. Şol o eşyalı ya. Это ткацкий станок есть. Они тут делали эти текстильные изделия делали. Семья делала. Burada eski merkezi. Это старый центр. Evet. И сколько Качественный это 150 yıllık. 150 лет. 150 stary. 250 метров над морем. Моря я. 2500 метров над уровнем моря. Ondan zamko половиной 6,5 километра. 6,5 километра. 6,5 километров вообще окружность этой крепости. Ondan Stara Centrum. Самый старый центр, оказывается. Ben 2 senedir iş dili konuşmadım, daha sizinle konuşuyorum Rusça. Ona göre. Ya 2 senedir daha sizinle konuşuyorum. Türkçe konuşsanız da iyi Tamam, tamam. Harika, harika. Bura belediyenin restorasyon yaptık, kültürel amaçlı. Ağaçlarını yeniledik. Taş duvarları orijinal. Bırakın tavan yüksek, duvar ince bir serinlik var.
Kışlığına tavan açık, duvarı kalın sıcak. Bura mutfak gibi kullanıyoruz. Arka misafir odası, bura oturma odası, çay kahve. Akşam anne babanın yatak odası. Burada gelin damat odası. Yani gelin kaynana 3 jenerasyon yaşamışlar. Aşağıda ağır gibi kullanıyoruz. At eşek bağlamaya. Yine de dokumamız var. Bu Alanya'nın yöresel evi. Yani eski merkezi burası, yenisi aşağı. Denizden yükseklik 250 metre, suları 6,5 kilometre. 500 ile 1000 arası Roma Bizans yaşamış. Bu çepi kaça yıl oldu? Krapis işte 2000 yıllık. 500.000 Roma Bizans, 1200 Alaaddinköy Kubat, 1471 Alaaddinköy Kubat'tan Osmanlı, 1922'ye kadar bizim Roma Osmanlı, ondan sonra biz Türklere 2000 yıl. İsmi ne diye? Osman. Ya Krapis, Alanya. Alanya sonra Alanya oluyor. Ondan sonra Kalarodos var. Şey zamanında. Уже потом им переименовали. Вообще это осталось еще с византийских времен, римских империй. Değişik isimleri almış. И разные имена были на этой крепости. Кто хозяйничал, кто приходил. Да, какая страна приезжала, та и хозяйничала. Последняя Османская империя уже передала нынешним жителям, да, Алании, что... Кто победил, да? Да. Кто победит, тот получает крепость. Eski merkezimiz burası. Yine aşağıya dolaşalım. Manzaraya bakabilirsiniz. Можете посмотреть, девочки. Dal ушул қос шарға бұйылмен үй алып, бір айын елерге ұлғанады, станалды мешеге, дейші көмекчек. Biraz serinleyin. Sularınızı koyun. Şekerli tabii. Suyu içebilirsiniz. Rahatlayın, dışarıya da çıkabiliriz. Burada da bir mikrofonlar. Bekle şartlı olur. Aslan aldın mı? Bu kadar multifilde şey var, kana şey var, jeep var. İkisini dokuma yapmış. Abla biraz yavaş konuşabilir misiniz? Yavaş. Şunun ipi bitti de ondan hızlı bitti zaten. Yazdıran. Şeyde
kaç saat gidiyor bu şeyi bitirgençe? Bu 1,5 metre. Bir günde devamlı dokursan yapabiliyorsun. Ha, 1 metrede bir günde. Evet, 1,5 metreyi bir günde. Ama biz tabii her zaman yapamadığımız için bir haftada da biter, 10 günde de biter. Belli olmaz yani. Bu hepsi ipek değil mi? İpek, evet. İpek bizim Kırgızca aytganda jibek. Jibek de okuyordu. Bir metrede bir günde bütürse bolot eken, eğer tınımsız jasasa. A bирок bat жасасаң uzakka süröt. Suyunuzu için. Bir tane daha Hüseyin Bey gel. Bu kimin? Bu resimde bu zaman Bu milattan önce 1. yüzyıl. Aa, Milattan eski önce. bu Tabii, şeyi tabii. Tasvir, figür. Bu Kim yapmış bu hayır, bu 1836. Esas milattan önce 100 yıl. Yani bu 2000 yıl sonraki hali. Bu 1817. Ya bunu kim yapmış bu? William Henry Porter. Yok bunu bu zamanda çekmiş de. Bu kendisi Tabii. Ha, bu yılda yapılmış görüntü ama milattan önce 100 yıl önce. evet. Gele. Bu işte 1950'ler doğru. Türk iş. Evler. Ben fotoğraf
Ya biz 5 ay oldu geleli. Kesin dönüş yaptık. Hanım Nereye yerleştin? Antalya. Ben de Antalya'ya yerleşiyorum. Konyaaltı. Uluç Mahallesi. Uncalı. Biliyorum. Altınca. Dükkan mı? Ha, o restorasyon edilen kısım. Bu dükkan. Tamam. Evliya yani. Önemli. Yok. Ya buradan bunu niyet önemli. Lan. Наброскілерімді саға. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ассаламу алейкум қырғыз жұртшылығы. Барыңыздарды өтіп кеткен 31 август қырғыздың егемендігін майрамында құттықтаймыз. Biz hazır buyursa Alanya şahrındayız. Alanya şahrının çep var eкен. Ошол чепте саякатта жүрдүк элек. Анан Назира эжеге, Кенан бейге, сизге баарыңыздарга салам. Баарыңыздарга чоң рахмат ушул уюштуруп бергениңизге. Ошо. Рахмат сиздерге да. Чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Рахмат.
кесим жасап койсок болот да, Бүгүн аялыбыз турат. Мына биздин кыргызча, биздин өзүбүздүн да супрабыз. Gelinimiz ve oğlu. Yemekler bu bölümde yeniliyor. Yemekler orada ısıtılıp burada servis edilip hep birlikte ailecek yeniliyor. Burada da ekmeğimiz yapılıyor. Ekmekler burada yapılıyor, yan odaya götürülüyor. Sonra da hep birlikte tekrardan büyük anne, gelinlerle birlikte yemeklerimiz yeniliyor. Ne zaman tarihi bu? Bu 1950'den önce. Yani yaklaşık 70 sene öncesi. Bunlar önce de biraz değişikliği var. Evet, restorasyon edildi. Şimdi önceden değişikti. Bu hasırlık deniliyor. Hatırın eşeğin üstüne atılıyor, yük taşınıyor. Evet. Orada? Burada erkekler oturuyor bu tarafta. Burada herhangi bir şey ısıtılmak istediğinde bunun içinde kömür oluyor ve yakılarak ısıtılabiliyor.
çıkışına gideceğiz. Юля поедет. Her şeyi söyle abi. Bir de şeye gideceğiz sonra. PCR testine. Oluyor yani. Oradan sonra da teste gideceğiz. Yani 2,5-3 gibi teste gideriz. Aa, en güzel yer Самое Константин. красивое место смотровая. Будете останавливаться здесь? Здесь обязательно надо фототься. Прям. Это визитка Алании. Невозможно. Ona kadar. Tamam. Aqua Park'a götüreceğiz. Özge Hanım'ı bile söylüyorum. İşte 8-10 arası akvapark. Plaket vereceğiz. Öyle söyleyeyim. He? Temel İbrahim Bey. Dadaş değil o. Ha pardon, Temel Production.
времена Сельджукской империи. 1226 yılında inşasına başlanmış, yaklaşık 1226 год началось строительство, целый год они строили. Tamamen alt korumak amaçlı yapılıyor. Bir askeri yapı burası. Это как одно из военных зданий, специально сильное такое. Yani kapı girişinin darlığı ve eğilerek geçmenizin temel nedeni bu zaten. Askerilerin savunma yapısı. Потому что это специально для военной тактики такой сделано. Sekizgen yapıya sahip. Mesela şu açıklıklar, bu açıklıklar okul açıklıkları. Здесь вот такие вот окна, они узкие, да? Они для чего? Для того, чтобы стрелять потом, допустим, обороняться, да? Üç katlı oluşuyor. Yapının hatta askeri kısmı, kalma kısmı ve savunma kısmı burada. Yani burada yatıp kaldırıyorlar. Şu gördüğünüz açıklıklar ranta sistemi. Bir ahşaptan olduğu için şu an günümüze kadar kalmamış. Ama ranta sistemini oluşturuyor. Askerler burada yatıyorlar, burada yemek yiyorlar. Вот здесь было, получается, как спальный гарнизон для военных. Они здесь спали, ели и смотрели за границами, за территорией. Şu yapıda buranın sarnıcı. Kaleyi gördünüz zaten böyle. 490 sarnıç var. Burası da bu yapının su ihtiyacını gidermek için sarnıç. En üst katında, teras katında bir biriktirme şeyi var. Kanalı var. O gördüğümüz şeylerin altından su kaynıyor. Buradan irtibatı var mı? Aşağıdaki şeyler. Buranın şurada birazdan göstereyim. Bir ayı çeşmesi var. Yine Selçuklu çeşmesi. O aşağıda bağ var mı? Oranın kaynak suyu var. Yani muhtemelen çünkü temiz su olacak ki gemiler orada su olmasın. Aynen. Yani bakarsak burada olduğunda bir kaynağı var. Burası da bu bir maket. Biz şu anda bu yapıdayız. Kızılkule'deyiz. Az önce girdiğimiz nokta tünel buradan geçiyor. Buradan ve şu sur boyunca tersane, yürüyüp tersaneye geçeceğiz birazdan. Görme engelliler için yapılan bir maket olarak. Это вообще макет сделан для того, чтобы туристы слабовидящие, да, на ощупь могли понять, из чего и как сделана крепость. Это с такой внимательностью к слабовидящим туристам. Или невидящим, да? То есть на ощупь вот это все можно... Yani şu okullar, şu ışıklıklar dışarıda varmış. Вот снаружи, допустим, вот эти вот дырочки, они есть вот эти окна, через которые стреляли. Birazdan da göstereceğim. Şu açıklıklarda yağdanlık olarak geçiyor. Yağları, savunmaları, yağ korumak isteyenleri, yağlarda, kaynar suyla. Небольшие выступы, да? Здесь Merdivenle sığmazsa. Aynen. Ручки там стрелять, либо еще смотреть вот эти тоже, да, от территории окружения. Hadi gel. Yani sarnıcın büyüklüğünden de anlamamız lazım aslında. Yine katlar arasında havalandırma sistemini sağlıyor bu alışveriş. Вот это, например, получается вентиляционные шахты. Представьте, в то время еще придумали вентиляционные шахты.
yollar böyle gidiyor değil mi? Aynen öyle. Yürüyüş yolu. Şimdi biz yani bir noktada kapatmak zorunda kaldık Tabii ama. tabii. Чтобы можно было Yeter. пешком пройти туда. Там, где фуникулерный, помнишь? Sol tarafımızda inanılmaz güzel bir tersane manzarası var. Birazdan gideceğimiz nokta. Слева классная такая вот Karşı пейзаж. değil mi? Evet. Да, и мы туда сейчас идем. Zaten yapı kızıl, yani kırmızı ismi mevcut. Harcından ve kırmızı tuğla renginden alıyor. Harcı kırmızı yapıp bakın. Yani orası harcı. Eski zamanlarda orası harcı. Bakın diyorum demir toprağın içinde. Pas rengi değil. Сейчас вот такая как ржавая коричневый цвет контур, да. Минералы, много железных. Bir de tuğla. Şunlar da az önce gösterdiğim mesela yağdanlık açıklıkları. Kızgın yağ ya da kaynar su dökerek düşmanı perde Вот ediyormuşuz. видите, можно было оттуда с вот этих вот выступов либо горячей водой, допустим, да, душманов убирать, либо там маслом раскаленным, да, то есть это было еще дополнительный стратегический тогда пункт. Добрый день, дорогие кыргызстанцы! Я поздравляю всех с 30-летием Дня независимости Кыргызской Республики. Вчера мы провели потрясающий вечер с участием наших фольклорных групп танца, по-муза, поп-звезд и певиц. Вот. Замечательная мэрия Алании нам предоставила такую возможность здесь вместе провести это большое мероприятие и отметить знаменательную дату, отметить также 93-летие Чингиза Айтматова. Мы, живя здесь, в Алании, в Турции, в Анталии, да, мы стараемся не забывать наши корни, мы стараемся всегда помнить о великих людях Кыргызстана, которые прославили нас своим искусством, своим творчеством на весь мир. Вот. И пользуясь случаем, хотела вас поздравить тоже также с 30-летием Дня независимости. Где бы мы ни были, кыргызстанцы, в душе у нас всегда есть Кыргызстан, мы за него болеем, мы его поддерживаем. Мы в любых случаях, в любых условиях стараемся сделать все во благо нашей страны, во благо нашего народа. И допустим, вчерашний проект наш был очень интересным и в плане того, что даже для нашей группы, которая приехала с Кыргызстана, да, участники, фольклорная группа Гюльбермети, вот, сегодня для них мы устроили экскурсию. Это тоже еще один вклад, наверное, в сознание нашей молодежи, которая будет расширять свой кругозор, показывать свое искусство, да, показывать культуру Кыргызстана самой красивой и этнической стороны. Вот. В общем, такого рода мероприятия очень полезны как для нас, так и для граждан Турции или других стран зарубежных, да, потому что это все-таки обмен культурами, это все-таки дружба, сплочение. И очень важно для нас, для наших детей, для продолжения наших традиций в любой точке мира. Вот. Так что я еще раз поздравляю Кыргызстан, всех наших кыргызстанцев, независимо где они живут, в какой точке мира. Салам. Салам, Кыргызстан.
журттун жолунда өлкөбүздүн бүт өмүрү колунда эгемен эл эркин болгун ар бириң эзелкиден эртеңкиге умтулган эгемен эл эркин болгун ар бириң эгемендик эбегейсиз байлыгың желбиресин бийик желегиң Кыргызстан Кыргызстан жерге түшпөй көктөн түндүгүң Кыргызстан Кыргызстан аба судай кымбат керегим Кыргызстан Кыргызстан асыл жерим элим мекеним менин элим кызыл чоктой намыс менен наркыбыз кылым жашап намыс менен салтыбыз манас деген уран болсун түбөлүк бүт дүйнөгө бийик болсун баркыбыз желбиресин бийик желегиң Кыргызстан Кыргызстан жерге түшпөй көктөн түндүгүң Кыргызстан Кыргызстан аба судай кымбат керегим Кыргызстан Кыргызстан асыл жерим